Tlang au channel lo thlir thian tu zong te in zawain chibai le vek ule tonjum video chuan Korean movie munom le lungkwai zet mai The Little Princess ti hi toikim taka thlira ngai thla khau zuai na hun ilo nei le ang upyang na gongju le social worker dongwang ta chu ha taka in zui nakin gongju chuan ahnunga anaw na jingju chu apopar bokani dongwang chuan gongjui te unau chu api in zonpuin an zon mu nu chuan heta hian lo ngak char mai ro o ti in akal san zui le tani reilo te nuwa chuan pi ber Mrs. Baiun po churon ho in po na gongju I lomut hulup lai a mu chuan tu naw nge ini enge polithina khani a buka ithil ru ki dani mo khoi mo ka lo ente ang ti in en sakatuma gongju la chuan lo phal bik teu lovin anin chu ta anin chu na awang chuan chu thil chu chhuata ti tlapalin a chhunga om chu ake zui ta vek mai kanu kim ho siani ta ani asin le ti in gongjui chuan a ui hle a chu vele Mrs. Baiun chuan a fanuta ani ti chu shethiamin gongjui bula chuan ani kha ka fanu ani a zailam lu chil adu awangin minkal sanin khopuya akalta a MAHSE arun kir tamia lovani atia chu min hu chuan a fanu bauta a shiat lo kara lo boral fa te gongju le jingju te chu phulo fashianin in chung lama chuan a shwai lut ve ta sha mani gongju chuan school kal ve chanin a classmate uram nen chuan anin kom nge nga le a chuti line an class ami ve tho huang suk eroin gongjui chu aterte achangin alo mil lo ngal em mai ni class bana te chuan huang suki le akit te chuan gongjui chu ti du da tumin andin hwal vela MAHSE nau pangkol shong le mani to ka in hai ko zo ve tak gongjui chuan lau du big ek lovin huang suki nar te chu tau thi saka minti boy le chuan in chak lowang o ti in avo zui ta zok mai ni rala changa lo mutu uram chuan gongju ichu huai sen ati in angai san pha ta hlebok atir lama lombak lo tu Mrs. Baiun po in atunu te pani ne na khosak hodal dal chu nuam ati sot ve to hlena a har sat na ero om tlat a chan chu a eizawnna chu romol siam chop bazara thutpui zong chu ani awangin ani tar chak vak to lo tan phi chuan ama chu soilo naw pang pani enkol patel chu asum le pai ang zong po in a har sa velam lek chin chu ani chutiang khop chuan atan sumde chhuwa har chin MAHSE atunu gongju ibula chuan engma soidu ngai chuang lo thunga gongjui po in a theina kong shanga chuan api chu apui bom ve chin nge ani gongjui chuan thalak lam angai na ani ti asiatin uram chuan mi camera ho sakin gongjui chu thla alak tir vela gongjui po in nuamati hle chum khat chu a classmate dang zong te gym class an kalvek lain gym class uniform ane velo wangin gongjui chu ama che in class sa ompha hoi kwal velin gyong suki pars chuan amit la ta hle in aruta mia maile reilo te nuwa chuan gyong suki po in apar sa bauti chu sha in anzir tir tu nu hne na chuan chap zoi chungin azwal kawa ama chi a class a om char ani awangin mi zong chuan gongju iruk ani anring hal vek bokani heiwang hian gyong suki chung te le gongju ipi te chu sikula kauni in gyong suki nu thinrim lutuk chuan gongju I chu rukro ani thosoi ngala apiril runa thinrim boxi chuan kuta thlak pha nge a anin swal chu ani ta der mai chuti lai tak chuan uram churon lutin kan in biruk siak lain leya athlawani ti in gyong suki pars bo chu aron keng luta athil ti awang chuan gongju ipo chu ain thiam bik lo hle a MAHSE uram chuan I chung ko din mun engma ka shat pui lo cheu wangin ke chuan kadem mia lo chenia areng renga I poisa ruk chuan enge lei tuma gym uniform mo tina zota MAHSE gongju chuan nilove kapitan tar mithar le sakadua ane chhun hi ake deuh to boxia ti in
api a khongai awangin ami tuya tlata hial mai uram chuan aril rulak pe nan ti in afiam zuya a chap thla te chu me sakin naupang ti taka hlim takin annui don zui le tabok bok mai zana chuan gongjui te pi tu chuan games khel donin an hlim don na samaya chuti lai tak chuan gongjui chuan api Mrs. Bayun fano hosiani chu anu tak tak ni lovin anu shon zog ani thwa soi chuak ta thut mai le athu sia ta wang chuan Mrs. Bayun ni hlim mel po adang lam chak nge mai MAHSE she to ang dewa omin ka shedai to alom ani le enge inu shon chua anti na zota gongju chuan min ti du da viau chin MAHSE min thlau thangai lo kapa boral nu po khan min la enkol chun zom char char alom ti na changa athu sei chuan Mrs. Bayun ril ro atina hle naupang te ni chunga nu shon swal tak shon ngaya kara apa le anu shon ten an boral san ve ve chu lainatin kei chuan engtika ama ka thlia sang ve ngai lawang che uti ina shila gongju ichu atunu tak tak ni lo MAHSE ahmangayin angai na tak zeto ani ti alang chiang hle atu ka chuan gongju itepi tu chuan jingju ichu vaccine laktir turin damdo ina ankalpuya gongju chuan free vaccine te hi vaccine pa ngai ti ain a chalo bi kemle ti in dil chut takin azot kwal vela api in thlasung lutuk chuan anau te pomlai po she chang to lo lekin aron khapa naute jingju ichu chhuata alo tlaman nge nge ahnar te chu thi in manmo taka enkol ngal sok sokani a chuta ataksa chu aduk na sa hle ani ti mu chuak le in hewang hian nurse chuan apasal Dr. Jang chu bengalin Mrs. Bayun chu ti pui turin ati pha hial reilo te nuwa chuan Mrs. Bayun chuan diklo na enge motak anei ani ti chu ain chethiam ta achan chu damdo ina an om lai reng po chuan engwanga chulai hmuna kal chunge ani ti takngial po chu a she chuak zo ta reng lo mai ni gongjui la chuan api din mun chu a she thiam phate uri silo ti chuan hun le ni te po liam ve zelin gongjui po in an sikul chu nuama ti ve so to hle a chuti line api din mun ero zoi yin a chetul tul thung si a chian te ho ne na card an den lai te chuan a chian nu chu ruk rowa apoa anin swal pha hial mai MAHSE heng zong po hi ani na taka chuan Mrs. Bayun in nat na ve mek dementia nat na at na rilukim lo na chu ana sa to wang ni in a chiang kwang to mol lawani Mrs. Bayun po in a omdan chu mang an thak ati ema wangin gongjui bula chuan katel lovin jingju nen hian inom theyangem in bulak omve reng chuan in tana hlau ompo kani theyani ati a MAHSE gongjui chuan api rot na chu du lovin jingju nen ka enkol dun thei ang cheuti in achang ve tlat thugani chum khat chu Mrs. Bayun film khur tok lo ade hui to wang bokin jingju chuan akuta hliam anei phale ta gongjui chuan anau chu damdo ina kalpui ngalin Dr. Jin chuan nirei vaklo chung damdo ina a om angai don thu alo la shil zui Mrs. Bayun din munla chuan ani telin niam lam apan zela ama chu buaina engkim bulani ringin social worker donga hnena chuan atu te pahni enkol tu tur ngai to sakmai turin ati ta hial maya ani lo chuan an chunga hian heng aya thil thalo hi ala thleng le lawang ti po soi theilo nangpo gongju hi lo min tum vela ti in angen zui bokani damdo in lama gongju in anaw a ompui lai chuan in lama api po ama boy in alo boy ve hle a gongju ei tur ta chu siam sakin chauka a tiffin box la tura akal hlanin gongjui tan eitur asiam sakme kani ti chu theinghil le manin aman a eizo ta vek mai aril ro film le nu chuan a in thiam theilo atunute eitur empo zwalawa a fai vek mai chu a in hotak zet bokani amang ang lutuk chu a in ti boipui a chian nu te na chuan kalin atu te pahni chu a theinghil to lo nan abana an ming chu ta tu angin a chut kai tir mi mai
le lama jingju enkol tu Dr. Jing po in jingju ichu afanubo ralta nena in ang ati ema wangin fa atana lak adu tak zet gongju ipo in anaw chuan in enkol na alama mo don chawani ti te adam do in omman ringot po atam tak zet hu tele Dr. Jingan apek sak vekani ti te asiat no chuan anaw ta na chaber tur chu nasatakin angai to ve a atopa chuan she tak chungin Dr. Jinga tekianga anaw da chu arem ti ve ta ni akal ma in Dr. Jinga bula chuan thil pakhat che adilin api tan tarmit le saktorin angen le thor mai ti chuan api tarmit har tu nen phu takin a hota a jingju ichu midangin fa atan an la to ani ti asiatin api po chuan she omative kher mai jingju chu bo to ma se gongju chuan ala chen pui tla wangin api omanuam thei chuang lo arel rumang vek changa gongju I ati natmot mai chu hlawin chan hote te awangin gongju I chu haw shep shep china in chu chwa san turin ati bokani anu shon ai ma swal zok chu tumin gongju I chu putte athak vel chin heti chung po hian gongju chuan api chu kal san du chuang reng lo sikul kal tura gongju ya kalyam no chuan api ril runa le in thiam lo lutuk chu achap zui chiama gongju chunga ache dan chu rap thak ati ema wangin ama le ama te chu a in se pha chiam mai gongju sikul bang chuan anaw chu tlo in Dr. Jinga chuan anaw jingju I chuan enkol na chhajok adon theinan iwe sa kalpui antum thu te ashila mun hlataka anawin akal san mai tur chu arel ro ashom to te lul nen ina a hola chuan api chu alawla in pek up zui gongju chuan a chwa san du si lo wangin ama zok chuan gongju I chu chwa san alo tumani gongju chuan a thei patop chho in adanga atopa chuan a hlotling thei sham asamte chu suk fai sakin phur takin ati ti pui sura MAHSE api chuan tu ma kati na thei to lo nan mental hospitala ko om thuai don nang chuan min duatin min ngai sak bok sia ibula om hi nuam kati ve nen MAHSE tu na chuan nang ma le nang ma in ngai saka in duat ve to ahunani itan phurit ni ka du to lo ati tamau mai api thu soi zet chuan gongjui po avel na sange mai atopa chuan Mrs. Baiwun po mental hospitala da turin an phurliam ta vo maya gongjui ero in chunga chuan tom tlatin achap na sa hle anaw la tu Dr. Jing te nu pa chuan ama gongjui po chu lak ve an du tho wangin doctor te ina chuan a khosa ve chana Dr. Jing te nu pa po chunga chuan an felin duat na men lovin an duat ani ber MAHSE chu ti chung po chuan gongjui chuan api chu angai thei em maya atopa phe chuan in sum zo lovin api omna chuan avakal tangi nge MAHSE van doi thak tak main api chuan tunge ani po chu alo she to reng lo maile anat na chuan a hne to em wangin alam hnai tak po ni se tuma a che chuak zo to lawani gongjui ril runa chu achap zoya api chuan tinge icha mai inu le pate I mo zo lo em ni tina zota gongju chuan neilo kapi bawa ka zongzo kani tina changa api la chuan ama chu ami zonani ti en reng lovin ipi chu keiman ka zon pui don chenya alati ta ang deu zui api din mun chu chhia to ema wangin gongjui chuan akal san the talo fa atana latu Dr. Jing te nu panhe na chuan lekha nu che in lekha chuan kanawa chat chwale ma chu kapi nen hian chak takin kanlo omdun rengang kapi tan anei chhun kani awangin atan ka omanga ya ni ti na ziaka ti chuan gongjui te pi tu po chu anin luya bok chuan kirle in thakhat aliam nu meu phei chuan Mrs. Bayu ne din hun chu a chalo to tak zet nikhat chu maktak magin Mrs. Bayun chu film taka ron tong chuak le hlolin ama gongju le anaw jingju tan muffler asyam thu chu shilin nangni ang tudu omle fel tak kanei chu hi kahlim tak zet nangni pani hian kanuna hlimna tam tak min thlena
in chunga hian kalom tak zetani tia asoi zo nu chuan akal chu ani ta der mai abula mu in gongjui chu achap na se hle a chuti rualin atu ti ang tak taka ain kol china wangin api chunga chuan alom hle bokani kum enge mozat nuwa chuan gongjui po nula pui tling nive to in photographer lale mingthang tak ani to bok nikhat chu nula pakhat a muffler or ang che or chuan ron mu in a mufflera lemziak chu aron kenglang wa a gongjui po in chu nula chu tudang nilovin alai zon nu jingju nge ani ti chu shethei ngalin lom takin anin kwa ngoya anuna jingju akele theina na kong siam saktu api chunga chuan muffler in ang siam sakna chang alo sha ta wangin alom thar le hle bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha dile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule